урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздө мына ушундай кооз кылып травертин жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Анықтан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана байтуу канал катталуучулары. Бүгүн 30 апрель 2023 жыл. Биз өзгөн жыл базарына келип тугандар. Буюрса жыл базардан негедир чабараттар өтө аз санда түшүп тугандар. Чабараттарды, рабочий аттарды, өспүрүмдөрдү кошуп жалпысы бир видео кылып чыгарабыз сонар. Андыктан видеону аны чейин биз менен чогулуп, колдор ретинде ушул видеого бирден лайктан басып, видеону аны чейин назар салып тугандар. Мыналат баалдат экен тугандар. 125 миң сом берип аларманчы. 130 алды ода экен. 5 миң сом талаш болду азыр. Талаш болду 5 миң сом. Ат канча болот ака? Ат 200 миң. 200 миң сом. Жакшыча? 5 асы. 5 асы. Үйүрү полный бар. Улагы үйүрү полный бар дейт. Ден соолук азыктары кандай тыяктары? Улакка полный гарантия. Улакка полный гарантия. Кайердик ака? Ана кызыл. Бою канча чат? Бою 1.60-тан өйдө да. 1.60-тан өйдө. Мына, көрүңүздөр. Номер айтып коюңка, сурап калгандар болсо. 774 менен. 774 08 1286. WhatsApp'tагы барбы ака? Жок. Связь менен чала бересиздер. Бир айландырып коюш борундай. Бурумдарына буларды. Көрө бересиздер тугандар. Ат канча болот ака? 120 миң дейт. Жаңасы экен. Мына. Кайердики? Куршаптык экен. 120 миң дейт тугандар. Болушу же кем болушу? Болушу 120. Аканча номер 508 13 52 38. WhatsApp бар. Бар. WhatsApp'tan да көрүп сүйлөшөсүздөр. 120 миң дейт о. Чала бересиздер. Болушу дейт. Жакынап келип сатып кетейин деген окшойт. Акырын көрсөтөр эле. Мына баалдау же мун сатыла турган ат же сатылдыбы? Алынды. Канча болду? 153. 153 алынды. 153 миң сомго алынды мына. Жоон экен бирок, жакшы. Жана ошо полба менен окшойт. Жакшы алды. Жоон жол экен да. Ака ат канча болот? Чыкпай тескери карап кетти го. Акырын сурай берели чекеден. Ат канча экен? 180. Жакшыча? Экасы. 180 миң сом дейт. Нелер бар бунун? Улагы үйүрү бар, ичи дагы бар. Универсал экен да. 180 миң сом экен бар. Көрөсүздөр, алдапты. Көкчө канча экен аба? Ассаламу алейкум. Канчада атасыз мына? Көкчөн 220 эле. 220 миң сом. Жакшыча? Жакшы экасы болуп калды. Экасы болуп калды. Суяктары, казыктары кандай аба? Бардыгы жайында. Бардыгы жайында. Гарантиясы менен. Гарантия. Улагы үйүргө кандай? Улак. Полныйна. Араба кошсаңар бир кылдыбай. Кете берет. Бою дагы бий, канча чыгып калат? 160-тан жогору серек. 160-тан жогору дейт. Кайердики? Мурзаке. Мурзаке. Номер айтып коесузбу? Номер мындай барабар. Меники 72 менен. 72 менен 91 88 13. 91 88 13 номерине байланыша бересиздер абама. Көкчө издегендер. Жакшы. Канча өрдө табам? Канча өрдө? 100 миң бериңиз. Жашан? 2 жаш. 2 жаш дейт. 2 жаш эмес, экасы. Экасы, экасы. 100 миң берин дейт. Бербейт. Сода болуп аткан. 100 миң берип атат. Көрөсүздөр. Азыр ошол жакта дагы сода болуп кеткен жакта. Көрөлүчү. Не болот? Туугандар, Союздун илгерки морской дүрбүсү келиптир. 12 миң сом
сүйлөшөбүз дейт. Көрүп кызыккандар агабыз номерин айтат. Ошол номерине байланышсаңыздар. Негизи телефон камерасын туура кое албай калдык. Мына дүрбү. Номер айтып коюң ага. 79 мен 42 87 65. WhatsApp'tагы бар. Ошо да WhatsApp. Кем болол? Болот. 12ден кеми бар. 12ден кеми бар. Таза морской. Сумкасы жок ушул турушу. 12 миң сом кеми бар дейт. Кийинки ат көтөрөлүп тургандар. Канча болот ага? 125 kemi var. Almaz kemi var deyip. Yaş kança aga? Bekası var. Yaşı kendi de. Bekası deyip onlar yaşını. Görünsün. Kanday ulağa çağılgan mı? Ulağı var. Yürüye koydu koydak. Hoş mala universal. İşi de var ki onlarla. Hayırdık aga? Baktapron. Baktapron? Nomer ait koyun. 558 558 68 68 78 95. 78 95. WhatsApp'ta var ha? WhatsApp'ta var ki paylaşıyoruz. Ne oldu? EKS yaptı deyip onlar. Alındı. 163 bin somo gitti. Berka. 163 bin somo satıldı. 163'e gitti ne var? Sizlerce buraya en çıkı alanda bakın. Güvenin gözün kara. 80 balon kaça var? Sen bana kara. Buna kara. Sen bana kara. 80 balon kaça var? Ver Rüstem. Ya senden liman resetteysin 63 bolgonda. 12 bin. Koçum 5 bin somu çaldır at. Yaka sizden sonra adam. Bukam zato at gidesin. 12 olan. 12'de olatken 85. 175 bin som oldu da. Adam pazarın ne aldın? Götürürler adamlar. Açık bal, açık bal. Ya ana tas şeysin hele. Açıkayım bari. Vay ya. Erkekçe var bunda. Var ana. Var. He Rüstem aga. Erkekçe var. Mına havalı trambat. Canımlarda 200 lirsa bu yatta. Bak var. Aferin. Kaça gel? Gel he. 170. 7 olup kaldı da 3000 koyup yeri doğattı. Ona. Ne oldu? Sonra gezek öspürümlerge gelip kaldı. Öspürümlerde akırın görölü. Yaş kança ki bunlar? Kıştı. Bıştı va? Bıştı iken. Hayırlı ki? Kuşap. 200. Kam vardı. Ha 200 bin son kem var dediler. Kam var. Düzü gelek. Paradasçı. Aradas Karabayır. Karabayır. Azıkları, emeleri var. Yol kasa dedi. 1000 kişi dağı dedi. Çoğun dağı ken görünsüler. Kuşapta. Nomer ait koyun. 554 bin. 25 84 25. WhatsApp var. Çok. Siyaz meni çalı öğretsen. Bıştığa. Arttan da bunday gösterip koy. Bıştığını görürsüler. Buna kara alıngan okşaydı. Alındı bak ha. Alınmadı. Esnaflar ne? Alınmadı deyip bak. Alıngan okşaydı. Ayısısı gelmedi. Öspürüm kaç eкен? Asıl olmuyor. 180 bin son kemi var. Жақсы Bundan eken tuğanlar. Joğun gelgen bundan eken. 180 bin son kemi var deyip. Azıkları, fiyatlar kanday? Taptaza oyunca. Paradasçı. Paradası. Rusya'dan gelgen. Ya kaptanlarına gösterip koyduk ya. Kaptanlar Rusya'dan geldi. Negiz görüp taslar. Joğun gelgen ösürümken. Gömer ayıp bola turan. Aytmayla koydu. Satılıp kedet deyip. Tüm koyur öyle. Öspürüm kaç eken? 130. Ne büröyle çoğu var. Büröyle. 130 bin son kemi var. Yaşıtça. Çatıtta iken onlar. Ayırdı ki. Özgönlüleri Özgönlük var. Nomer ait koy. 570 12 12 83.
WhatsApp var. WhatsApp var. WhatsApp'tan da görürsünüz. Qatar gösterip keterelim. Qaranda qo'shib qo'yili. Qara qancha ekan? 110. 110 ming so'm deydi. Chashicha. Kaltatay ekan to'nlar bu dağı. Baytuğuda. Oo, aka. 110 ming so'm kem var deydi. Tuyaqlari qanday densoqlari? Qaziqlar. Densoqlan jo'q. Qarodasicha? Qarabayır. Nomer aytib qo'la to'g'an? 76 milyon. 55. 65. 98. WhatsApp var. WhatsApp'tan dağı görüp boy soyun oyoqdan ölçöt görseniz de olur. Bular qanchadan bo'ldi o'spirimlar? 160'dan aka. 160 ming so'm. Jashicha. Yaşı bu işte bu buna. Bunansı kunan, ikisi bıştı ekan. Eko çok ha? Çok deydi. Bunansı qancha ekan? Bunlar 160. Eko teng 160'dan. Şu özgöndikiler bular ha? Özgön. Nomer kim aytadi? Nomer aytib qo'ylar. Nomer aytib qo'y. 570 88 96 90. WhatsApp var. WhatsApp'tan boy başı ölçötüp gösterdi. Paradalar qanday ekan? Ben buna boyda kullandan taktım. Bishkek bilan Abakan deydi onlardan. Görüyorlar. Ahire dağı öspirimlerni görüyorlar qanday bo'ladi. Asıl. Öspirim qancha ekan? 170 total. 170 ming so'm. Jashicha. Kunan oldu. Kunan bo'lib turibdilar. 170 deydi. Qaziqlar densoqlar qanday aka? Tuyaqlari. Densoqligi qanday? Densoğluğu yok. Jo'q. Qayerdaki? 30'da. 30'dır. Nomer aytding aka? So'rab qo'yapti. Fox. 73 mi? 34 38 38. WhatsApp'da var mı? WhatsApp'da var. Görüyorlar. Yok. Dedim. Çekçeyip tarafta çekçeyip. Görü söyleşiyorlar. Alttan da amına koşup koyuyor. Lan da gengiri olsa gengiri aylanıp görüşüyorsunlar. Hani tar yerlerde teyip koyuyor apasını korkunç var. Kaç eken bu öspirim? 150 kem var. Jashicha. Bundan da ketdi onlardan. Bundan değil. Ey katlılıqlar. Ha, tuyaqların üstünde gösterip koydum lan. 150 ming so'm kem var. Negizi o. Üçü aşı gelişken tay eken. Qayerdiki? 30'dır. Nomer aytib qo'ysin to'g'ri. Nomer 999 85 99 91. WhatsApp var. Vızıf nomer. Ha, vızıf. Çalıverasizlar to'nlar. 150 ming so'm kem var. Kemi bo'ladi bilsangiz yaxshilar. Kemi var. Kemi var. Ko'raverasizlar. Aqri yoqdan dağı o'spirimlarni tartib bir aqa. Qanchadan bo'ldi aka o'spirimlar? 130'dan. Yaşlarıca. Kunanlar mı? Ekoten. Abakan mı? Abakan kunanlar gel. Ekoten. 130'dan deydi. Ne aranır? Negiz tuyağında qazıqları, negiz joğun gelgen. Bolotken? Ha. Abakandan gelgen. Qayerda adres aka? Görgaycakta. Oşta. Nomer aytib qo'ying. 557 03 93 03. WhatsApp'ta var. WhatsApp'ta var deydi. Artdan da ko'rsatib qo'yali. Abakan deydi to'nlar. Ko'rib, o'spirimga qiziqib жүргендер mына so'rlarda kengir bo'layotgan ko'rasizlar. Bunanisi o'tda emi. Ko'rib, qiziqqanda сөйлөшөбүздөр. Aql ko'raman. O'spirimlar qanchadan bo'ldi? 90 ming. Qaysi 110? Nasıl 110, nasıl 90 ming. Yaşlarıca? Mas kunanlar kaldatay. Ha? Mas kaldatay. Ne kaldatay bu çoğu? Na. Ha, nasıl kunan, nasıl kaldatay değil çoğu. Paradasçı? Paradaları. Karabayırla paradağı taylar değil binalarda konten. Hayırdık adres? Hayırdın? Aldılar. Ne sen hayırdesin adres? Kaç şeysin? Karabulda. Karabulda mısın be? Ha, Oktyabr ayından değil. Ha. Alkata. Ha, buna palvan satı odatken. Malades. Öspürümlerdi qarmay vergen. Bu öspürüm kaç eken? 90 ming so'm. Jashicha. Tay değil. 90 ming so'm kem var. İyi yine canavar. Sek. Kaç eken aka? 200 ming so'm. Boyu qancha chiqadi aka? 160 chiqsa kerak. Canavar. Paradaschi. Rossiyadan kelgan. Bushtuva. 2 yaş. Tunami. Densoqlar qanday tuyaqlar aka? Qaziqlari yaxshi.
200 kemi var deydi. Boyu biroq biy ekan tonlar. Nomer aytib qo'ying aka. 57 men. 0707 menen. 57 men. Yani 557 menen mi? 557. Evet değil mi? 78 men yazdım. 778. 26 26 06 ya. WhatsApp var mı aka? Ha, WhatsApp'ta var deydi. Görüp paylaşıyorsunuz. Öspürüm. Жақсы ес екен бірақ мына көресіздер. Мынау Atam boş mu? 68'ge alındı deydi. Мынау бышты бауыл екен. 71 000 сом беріп дейді. Бербейді ата, сода болады. Мынау 118 000 сомға алынып тұр. Жаш қанша екен ака? 4 асый. Нелер бар екен? Иши. Vakti tiştekler Vardı deydi. Vardı деп тұр. Иши, улағы полный var deydi. Әдімәдінге тұрады дейді. Мына 3 асый аты алынып тұр. 94 екенсіз, а? 94 000 сомға алынды дейді тондар. Ишін аты. 94-ке алып тұр. Вот. Ишке малға несе болудайлы мал кен. Қанша евро отыр кен? 100-ге жетті, а? 100-ге жетті. 100 000 сом беріп отыр кен мына атқа. 100 000 сом беріп отыр дейді мына. Берілмейді кен. Мына шын айтуғандар, бүгін біз өзген жыл базарынан чавараттарды, рабочаттарды, өспірімдерді тартып көрсеткен әрекет қылдық. Сұныш пікірлер болса комментарий қалдырыңыздар. Каналға қатталайтыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.